Čestitka glasi dobar rod, uspešnu berbu i odličan kvalitet vina. Kako slave? Kako je stanje sa vinarijama, vinom, tržištem i ulaganjima, razgovaram sa Božidarom Aleksandrovićem, vlasnikom vinarije Aleksandrović, jednim od prvih privatnih proizvođača vina u Srbiji. Dobroveče, hvala na odvojenom vremenu. Gospodine Aleksandroviću, najpre preko 400, danas kaže ministarka, tačno 466 je registrovanih vinarija. Kada ste vi počinjali, nije tako bilo. Da li mi sada možemo da kažemo da smo sa vinom ušli u Evropu ili da smo bar regionalna sila? Dobro veče. Pa evo, verovatno je tačan broj 466 registrovanih vinarija u Srbiji. Kada sam ja kretao i još nekolicina vinara, mi smo nekako nikli kao pečurke posle kiše na temeljima porodičnog vinogradarstva i vinarstva. Sve skupa mogli smo da se nabrojimo na prste jedne ruke. To je bilo početkom 90. godina, posle toga dolaze one krizne godine, sankcija ratova, kada je srpsko vinarstvo i vinogradarstvo bilo na kolenima, i tek posle 2020. godine, posle političkih promena, počinje postepeno da se budi i razvija porodično vinarstvo zasnovano na tradiciji i zasnovano delom u regionima koji su od vajkada gajili proizvodnju grožđa i vina. I možete li reći da smo ušli u Evropsku uniju, da smo regionalna sila? Nalazi se... Ne, nikako. Mi smo na samom početku čitave te priče. Proces podizanja vinograda i razvoja vinogradarstva, a samim tim i pravljenje vinskog breda, potrebno je na desetine godina. Dakle, mi smo iz jedne priče koja je bila vezana za kvantitet i vezana za velike državne, odnosno društvene podrume, tek pre 20-ak, najviše 30 godina počeli stidljivo da se bavimo proizvodnjom kvaliteta u porodičnim privatnim vinarijama i tek smo se vratili u onaj period koji je bio pre Drugog svetskog rata, kada je, mogu slobodno reći, srpsko vinarstvo i vinogradarstvo bilo u Evropi. Dakle, mi stidljivo, ali polako i sigurno idemo koracima ka Evropi, ali je taj put jako, jako dug, jer je ovo takav posao da se ništa preko noći ne dešava, za sve je potrebno vreme, a jedino ne možete nigde da kupite vreme. Vreme mora da odradi svoje. Dobro, puno vinarija se otvara. Prati li taj trend ulaganje u vinograde? Malo pre ste i vi pomenuli, nekad je Srbija imala 100.000, recimo, hektara velikih državnih plantaža. Sad ispod 20.000, kažu vaše kolege. Pa vidite, Srbija ne verujem da je ikada imala 100.000, ali negde 60-70.000 hektara, da, i to pre Drugog svetskog rata. Što se danas tiče situacije sa vinogradima, imamo dva podatka. Imamo jedan katastarski podatak koji kaže da u Srbiji ima između 20 i 23.000 hektara pod vinovom lozom, a ono što svi mi znamo, u vinogradarskom registru je upisano jedva između 7.500 i 8.000 hektara. Dakle, mi imamo 3 puta manje aktivnih vinograda nego što kažu katastarski podaci. Podaci katastarski govore o površinama koje se vode kao vinogradi, ali to ne znači da su oni aktivni, da donose rod, već jednostavno na takvim mestima najčešće raste bagrem ili su vinogradi koji su zarasli u neki korov. Srbija definitivno, ako želi da postane evropska sila, mora još više da podiže vinograde, jer identiteta srpskih vina nema bez srpskog vinograda. Ne može se proizvodnja vrhunskih vina, koja se jedino... Da li kad to kažete, u stvari govorimo i o proizvodnji i o važnosti toga da se prave, da se održe naše autohtone sorte?
Apsolutno, i internacionalne i autohtone sorte. Srbija ima neverovatno povoljne i klimatske i zemljišne uslove za proizvodnju vrhunskih vina. Ali, da bi vi proizveli vrhunsko vino, morate prvo da proizvedete visoko kvalitetno grožđe. Ne možete koncept proizvodnje vrhunskih vina zasnovati i zasnivati na kupovini grožđa, jer interesi proizvođača grožđa i interesi proizvođača vrhunskih vina su suprotni. Proizvođač grožđa hoće što veći prinos, što veću količinu i što jeftiniju proizvodnju, a kvalitet hoće obrnuto, što niži prinos i što skuplju proizvodnju. Dakle, budućnost srpskih vina treba da bude na proizvodnji kvaliteta i na što većim površinama pod vinovom lozom sa visoko kvalitetnim sortama grožđa i internacionalnim, a i autohtonim domaćim. Dobro, da li je tačno da je dobro vino skupo vino? Čovek bilo koji kad uđe u radnju može tamo da vidi vrlo povoljno vina, 1000 šarenih etiketa, vina iz uvoza. Nekad mu deluje da je ovo domaće skupo. Pa da vam kažem, sve to relativno. Teško je objasniti šta je skupo, šta je jeftino. Nekada su skupe stvari pod navodnicama i jeftine stvari. Sve pitanje šta vi želite. Vi imate u strategiji proizvodnje vina vinarije koje se bave kvantitetom. Dakle, tamo je sve drugačije od onoga sa čim se mi bavimo, a to je tamo su vinogradi sa visokim prinosom, tada je maksimalna upotreba mehanizacije, tamo se ne vodi računa u momentu berbe, ne vodi se računa o načinu berbe, rashlađivanju grožđa, ne vodi se mnogo računa i o negovanju i čuvanju vina i tako dalje i tako dalje. I kada se završi čitav taj proces, vi ste dobili vino koje je po svim parametrima vino, i to prirodno vino, ali niskog kvaliteta. I najčešće ta vina je potrebno, popravljati sa vodom da bi se pila, kao što je navika iz onih ranijih vremena. Međutim, proizvodnja kvaliteta je sasvim nešto drugo. Vi u proizvodnji kvalitetnih i vrhunskih vina morate prvo da proizvedete visoko kvalitetno grožđe, koja podrazumeva savremene zasade, koje podrazumeva nizak prinos grožđa, koje podrazumeva dosta ručnih operacija u vinogradima. Mi u našoj proizvodnji iz godine u godinu, u zavisnosti od vremenskih prilika, koristimo po hektaru od 300 do 400 sati živog ljudskog rada. Zatim, način berbe, isključivo ručna berba, berba u gajbe, rasleđivanje grožđa i tako dalje i tako dalje. Zatim, način odležavanja vina. Neka vina koja odležavaju čak i po 5 godina zahtevaju veoma skup, visoko kvalitetni francuski hrast, gde to vino odmah u startu po 5-6 eura optereti skupo francusko barik bure, da bi se sve te materije koje su sadržane u plemenitom hrastovom drvetu jednostavno prelile i ukombinovale i dale plemenitost vina. Takva vina imaju potencijal staranja po 10, 15, 20 godina i samim ta vina, pošto imaju veoma visoku ulaznu cenu, mora da budu i skupa. Ali na kraju, i to je poenta priče, najvažnije je da mi kao proizvođači vina... Završite. Da, recite. Ajde onda ja. Pa da, suština priče je da mi kao proizvođači vina u Srbiji treba da proizvedimo kvalitet i da imamo dobar odnos cena kvaliteta. Tada će nam se vrata otvoriti i u svetu i u Evropi. Pa naše najskuplje vino je negde 45-50 eura, ali i to ništa ne govori, to je samo novac. Mene više zanima, pošto je vaše najskuplje vino u koje ulažete puno truda. 50 eura. Šta mora da ima vino koje košta 10.000 evra boca, a mi čitamo da ima i takvih? Pa to su rariteti, to su vina iz najboljih i najprestižnijih berbi koje se dešavaju jednom u 15-20 godina. To su vinarije koje imaju pedigre.
To su vina koja se piju na najprestižnijim mestima i ljudi koji piju žele da pošalju neku poruku. Dakle, to je jedna posebna dimenzija koja svakako da ima objašnjenje iz prostog razloga jer postoje kupci koji će to da plate. Ja nisam imao sreću da pijem takva vina, da bih detaljnije pričao o njima. Malo pre smo govorili o tome jesmo li već sa vinom ušli u Evropu. Za vas bi se moglo reći ne da ste ušli u Evropu, nego da nema granica. Kada je o vašim vinima reči da ih ima svuda, praktično u svakom delu planete. Gde sve izvozite? Pa vinarija Aleksandrović je prisutna na tržištu više od 25 godina i samim tim dosta smo ulagali u izvozna tržišta. Prvo smo krenuli sa zapadnom Evropom i onda je to išlo veoma traljavo iz prostog razloga što kad dođemo iz Srbije i ponudimo vina u zapadnoj Evropi, izgledalo je kao neko da dođe iz neke daleke zemlje, ne znam, iz Albanije ili kao da nam ponudi kompjuter. Dakle, jednostavno, zapadna Evropa uopšte nije bila spremna da se njihovo tržište i ljubitelji vina jednostavno kupuju skupa vina iz ove regije. Onda smo se okrenuli ka Aziji, ka Dalekom istoku, dakle naših vina ima od Japana, ima u Singapuru, u Šangaju, u Hong Kongu, zatim u zemljama zapadne Evrope takođe, i u Americi, od Njujorka, Čikaga, Majamija, San Franciska i tako dalje. Jer kada smo se probijali... Morat ćemo da završavamo. Za kraj samo, a moglo je jednako biti i za početak, srećna slava. Znam da imate puno gostiju i svi znamo da piju vaša vina, ali dobiju li usput i neko predavanje o vinu? I da li je za konzumente uopšte važno da znaju više o vinu od toga da li im prija ukus? Je li važno da znaju o čašama, o temperaturama? Pa kako da ne, veoma je važno poznavati tu osnovnu kulturu vina, iz kakve čaše se piju bela vina, iz koje čaše se piju crvena vina, na kojoj temperaturi se takođe serviraju vina, onda uz koju hranu se koje vino služi i tako dalje i tako dalje. To će apsolutno pojačati taj gastronomski i vinski užitak i učinit će još lepše taj događaj, još lepšu hranu i još lepšu večeru. Prema tome, uvek preporučujem da se ljudi edukuju makar sa osnovnim saznanjima i samim tim i život će im biti lepši. Puno hvala. Božidar Aleksandrović, vlasnik vinarije Aleksandrović, govorio je za naš program.